Вардар се враќа во Келн како бранител на титулата. Лука Циндрич се враќа во Келн за последен пат со Вардар. Многу работи за задоволство, за испишување историја, за мотив. Pa je, sigurno. Evo, mislim da ako se ne varam niko nije uspio osvojiti Ligu prvaka pa sljedeće godine se plasira, tako da mislim da prije svega za cijelu našu ekipu je veliki uspjeh i sigurno smo ponosni zbog toga. Evo, tu smo, pritisak je velik, naravno jedva čekamo da krene, da počnu utakmice, pripremili smo se, ja mislim, jako dobro i ja se nadam da možemo do kraja kao i prošle godine. Sigurno da neće biti lako, ove sve ekipe koje su tu zaslužene su tu i stvarno je vrhunski rukomet će biti sigurno, tako da spremni su na svih 60 minuta jer sigurno nećemo pobijediti utakmicu ili izgubiti u prvih 15-20 minuta, tako da mislim da psihički jako dobro pripremljen, mislim da je to ključ ovim utakmicama. Montpellier, prva prička. Pa da, odlično je, pokazali su, mislim, Barcelonu izbaciti nije lako sigurno i poslije Flensburgu, tako da igraju odličan rukomet, brz, svi su dobri individualci, 1-1, tako da imaju brzu tranziciju, Gigu dolazi, uzme loptu i igra kao neki, ajmo reći, pick and roll sa pivotom, tako da sigurno da ima dosta prednosti, ali dobro smo ih snimili i pripremili se dobro na to, tako da ja se nadam da ćemo iskoristiti svoje prednosti u obrani. Što gledaš kako prednost? Pa evo, kao što sam rekao, mislim da obrana, mislim prije svega spreći tu brzu kontru i polukontru njihovu, posložiti što prije u obranu, tako da poslije toga obrana naravno koja nam je ključ naše igre i mislim da je to ključ protiv Montpelliera. U finale se gledaš li veke ili rano? Pa ja bi išao čekor po čekor, kako vi kažete, korak po korak, nismo ni pričali o tome, tako da spremamo se za Montpellier, pa šta bude, onda ćemo poslije razgovarati o tome. Hvala ti. Hvala vama.